Bueno, egun on denoi, edo eguerdion, hasiko gara ja gure komisioarekin, antolaketa eta kontuen informazio batzordea, ekainekoa, eta hasiko gara erabaki zatiaren, puntueteatik, bai? Bueno, lehen eta bigarren puntuak, haien proposamena daiez akta konesteko. Kasu honetan, lehenengo puntua da, apirilako komisioaren akta honesteko, ala ikusten baldin baduzue, eta bigarren puntua da maiatzari buruzkoa. Esaten dut dena jarraian, baina erinoko gara banan-banan, baina ez pentsatzeko hori. Zeba geneukan biak, zeba geunden itxaroten, apur bat egituko, apur bat emeroteka, zebek edukitzeko eta denok edukitzeko, pasaitzak, ikusializateko, aktak eta bar, eta bar. Orduan, behin hori dana eginda, joango gara lehenengo puntoraz, izango da, proposamena da, apirilako bilkuraren akta honestea. Beko zein informazioa, ez dakit, baldin zoz edo dagoen. Bale, ontzat ematen dugu eta probatuta ematen dugu. Bigarren puntura pasatzen dugu, eta hau da maiatzaren bilkuraren akta honesteko. Zeo zer komentateko, hemen? Edertu, ontzat ematen dugu. Hirugarren puntura pasatzen dugu, eta minutu bat. Edertu, hau da el tercer punto de la sección de toma de acuerdos, hace referencia a la modificación de la plantilla personal y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Getxo por la creación de una plaza y modificación de un puesto en el área de infraestructuras, obras y servicios. El caso es de medio ambiente. Tenemos aquí la relación de toda la información que aparece en relación con este punto. No sé si hace referencia, como veis aquí, como he leído, y luego tenemos también lo que sería, por ejemplo, lo que sería el texto dispositivo de la propuesta de resolución, hace referencia también y aparece lo que sería el mota, categorías, inenazpitaldea, lanaldia, plazas zenbaki baita, lantokia, eta informazioa. Aldi berean baita, agertzea besteen beste, Getxoko udareko apostuen zerrenda aldatzea, eta bar, eta hemenak esten da bait, aurrekariak, txostena, eta ez dakit, zuzen ja pasatzen dugu, ja, bale, Ibon, bai, esan. Arlo honetan, ingurugiro arloan ikuskari gehiago kontratatzeko, izendatzeko asmoa dago, zekaro, irakurri dugu hemen ikuskari bat, plaza bat ateatzen dela bestearen moldaketaz, baina irakurri ditugu bere eginkizunak, no le va a dar la vida. Orduan, beste bat erosi ez, kontratatu beharko da gutxien, ez? Pero eginkizunak ikusita, osea, estresado ya según entre, estresada. Nik uste, hori ikusita, igual, aztertu beharko litzateke hori. A ber, ondo bai dituzue, aktan geratzen da, eta baita ja zuen ikuspuntua, zeda nola sartzen dugun. Nik uste dut interesgarria da, azkenean ontzat ematen dugu haren beharra, eta agizian hori zuk esaten duzu moduan, ikusiko dugu ea bategaz nahiko izango den, edo urrengo komisio bategaz, ber zeran ikusten dugun. Momentuz, hasiko gara banaka, eta postu hau daukagu maian gainean. Zuzen, ez baldin badugu zuen besterik, pasatuko dugu boskatzera, joat alizateko osoko bilkurara. Ados? Kontra? Bale, abstentzioak besteak, no? Abstentzioak? Bale. Laugarren puntora pasatzen dugu. Kasu honetan, bada sarrera gatiko kredituen habilitazioa, habilitación de créditos por ingreso,
Eta, bada, bueno, osoko bagaude arlo horretan, osoko bilkura joan izateko, financiación de actuaciones de diversos programas. Kasu honetan, bueno, badaukagu hemen, eta badaukagu baita, hemen la propuesta de habilitación de crédito necesaria para los programas. Se indica los diferentes programas a que hace referencia en los informes. Tenéis también en el expediente, en todos los expedientes que están colgados, las necesidades, digamos, que ha habido por cada una de las áreas que corresponden y que son integradas en estas necesidades. Y que, bueno, de alguna manera los programas harían referencia a atención a la ciudadanía e información, Administración General de Educación, compras y Administración General de Cultura. Estamos hablando de un total, que va de también apunta, de 217.000, 217.000 euros que están segmentados en cada una de esas 4 partidas que os comentaba, 4 áreas, porque en este caso casi son áreas, y a su vez en cada uno, incluso alguno llega a tener también algunos aspitítulos también, ¿no?, para dar cobertura. Si tenéis alguna pregunta al respecto, observación, algo. Bueno, zuzen pasatuko dugu bozkatzera. Vale. Kontra? Vale. Abstentzioak? Eta 2. Vale. Minuto bat, Bai, parkatu, banago galdezka bezelan deno bea. Ea esatea, noiz gaude ados eta kontra eta dana. Orden berdinak, parece que estoy aquí haciendo traileros, esaten da. Pues yo misma voy a votarme en contra. Vale, a ver, bueno, 5. puntua, kasu honetan, bala kontu hartzeiletzako eginkizunaz betetzea, bueno, hemen da informe bat, eta badirez, ia esateko, komentatuko dugun hemen, direz facturas de suministro de gas de Endesa. Vale, en este caso, hay un informe, ¿vale? Bueno, varios informes, y en este caso también lo que hacemos referencia primero sería un poco lo que sería la descripción del expediente también, y con los diferentes puntos estamos haciendo referencia a un total de 98.425,22 euros, ¿de acuerdo? La acreditación de las prestaciones realizadas, como aparece en el informe, en el anexo, hace referencia, se acredita que el suministro de gas natural ha sido efectivamente prestado y en este caso pues, para el funcionamiento de los siguientes servicios, como son las escuelas municipales y los apartamentos tutelados. ¿De acuerdo? En este caso, yendo al por qué nos encontramos aprobando facturas, para verlo así, es interesante, bueno, tenemos aquí todos los antecedentes y las explicaciones pertinentes, ¿vale? Si os parece, la resumo porque quede un poco conste, pero vamos, totalmente detallado en el informe. Bien, hace referencia en un principio a lo que serían las incidencias en la contratación, formalización y, bueno, lo que hace es también aquí una contextualización. Nosotros, el Ayuntamiento, está adherido al Acuerdo Marco de Suministro de Gas promovido por la Diputación Foral de Vizcaya, de acuerdo para los ejercicios 24 y 25. En estos momentos estamos aprobando las facturas, os lo digo de manera resumida, pero porque ya tenéis toda la información con todo tipo de detalle, que hacen que van desde la finalización del contrato, digamos, que sería de ese contrato del 25, estaríamos llegando a la activación del contrato de 2026, ¿de acuerdo? Que pongo aquí ha tomado cuerpo en el acuerdo de la Junta de Gobierno con fecha 2 de junio de 2026, ¿vale? Es decir, nosotros hemos estado esperando, por su parte, a que se formalice el acuerdo marco de la Diputación Foral de Vizcaya y una vez que ese acuerdo marco, digamos supra, ha tomado cuerpo y se ha formalizado, entramos nosotros y es cuando comenzamos otra vez a estar bajo ese contrato. En ese tiempo ha habido, lógicamente, una serie de gastos que han tenido lugar porque ha habido consumo de gas, como no puede ser de otra manera,
En el informe de hecho, si habéis visto, me imagino que sí, tenéis exactamente todas las partidas de Endesa con todos los euros que hemos ido gastando partida por partida. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que... Y por puntualizar y añadir, y además de esos, también hay facturas que la propia Endesa ha mandado fuera de tiempo, que esto ocurre, la verdad es que en muchas empresas grandes y en la administración pública, que son el envío masivo que hizo de facturas, que algunas estaban pagadas y otras no, y también se han recuperado de las que no, que aunque el consumo ha sido a lo largo del 2025, no nos había llegado la factura y ha venido la factura ya fuera de contrato también. Entonces es el sumatorio de ese evitarte de tiempo que no estaba el acuerdo formalizado y también Endesa no haber, aunque se le ha reclamado muchísimas veces desde aquí, no ha mandado todas las facturas y por lo tanto también hay que sumar algunas de esas. Bai, Ibon. Durante la tramitación del contrato derivado surgieron diversas incidencias relacionadas con la construcción, zeintzuk izan ziren. Bai, abala gestionak eran, Endesak txarto sartu ban, residentzeko udaletzeko residentzia, incidentzia ezberdinek egon dire zeuren aldetik eta ezin izan da harina joan, ze txartu egin da. Vale, gero lehen aipatu duzun hori, hau da fakturak ez bidaltzea eta denak bidaltzea aldi batera, ez da enpresa nagusiak eta erakunde dauzkaten arazoa, eta mota honetako enpresek askotan erabiltzen duten prozedura, pertsona arruntekin erabiltzen duten prozedurari. De hecho, pertsona arruntekin badaukate epe bat, hau da, beraiek asko berandutzen baldin badia ez daukate kobratzeko eskubiderik. Nire galdera da, okerrez banago, epe honetan gazaren inguruko bezak beste ezberdia izan dau. Okerrez banago, gazaren inguruko bezak ezberdia izan da, Iraneko gerraren araberakoa eta ez dakiz zer. Orduan, kasu horretan, ze bez jartzen zaio faktura. Hau da, demagun, oitxe bidaltzen dagoela faktura Endesak, eta oitxe bidaltzen dut, oin indarrean dagoen beza da, 1,21. Baina igual, duela 3 hilabeteko faktura, oitxe bidaltzen baldin bada, eta duela 3 hilabetekoa egin bazen hornikuntza, eta duela hilabeten beza, 1,10koa baldin bazan, ze beza dagokio faktura horri. Eta ze beza aplikatzen dio Endesak faktura horri. Ze hau da, enpresa hauek askotan egiten dute hori bezaren araberakoa, laguntzen araberakoa, eta presioaren goraberak moteltzeko araberakoa. Hori begiratu beharko genuke zerbait da. Zuek ikusten baldin baduzue, klaro, guk eukin deko fakturek horteko zu erlazioa eta gora hartzen da. Osea, azkenean zer gertatzen da, hau baldin badeko zu kontratuan, ze ondino funtzionatzen dela, ez dago nolabait esateko arazorik, ze, sartzen da, eta, atxerapenen batekin, baina bidaltzen dutzu, eta jazta, kasu honetan, klaro, nabaitzen da. Gadetuko dugu, hori zuk esaten duzuna. Ez nago seguru, Euneko 21, baina faktura eragiten badio iregali, igual ez. Bai, galdetuko dugu. Ja apunta egin dut. Zeu zer gehiago? Barkatu. Aldetu eta albaduzue, ez, albaduzue plenoa baino harinago guri esan. Aber, beza ondo dagoen, ara ez dagoen, eta txarto baldin badago, ez hartu plenoan. Bai. No. Bai, lasai. Ederto. Pasatuko dugu boskatzera, boskatu behar da joteko osoko bilkurara. Ados, edatzeko. Kontra. Abstentzioak. Urrengo puntua da 6. puntua. Eta irakurro badaukagu 6. eta 7. punto bat, da aterritzari buruzkoak direzela, baina punto desberdina direzela,
Orduan, bueno, lan, lehenengo hori aktari buruz egin da moduan, baina argi gera dezan. Seigarrena, hau da izango zen la imposición de la quinta penalidad del concesión del servicio de explotación del edificio municipal denominado La Terraza, eta bestea da ya la resolución del contrato, ese será el punto 7. Pasamos al punto número 6. Que será, como digo, bosgarren zigorra sartzea La Terraza izeneko udal eraikinari, zitzen emakinari. Galderatxo bat, hori inguruan. Dokumentazioan badago tabla bat, eta horra hartzen da, ze zorraren zatia dago negoziatuta, eta zer zorraren zatia ez dago negoziatuta. Negoziatuta dagoen zorraren zatia segitzen dute ordaintzen? Vale. Bai, bazpadan ez badan grabatu. Hemen kasu honetan bada bosgarren penalizazioa indugu, bueno, hau da bosgarrena, nolabait esateko bere garaian ja ariatu esan ingo genuela prozedura bat, eta hau da, bueno, bosgarren eta azken, no? Uste dugu, bueno, azken hori. Makina, bale, bueno. Pasatuko dugu bozkatzera, bale. Ados, kontra, abstentzioak, eta orain bagoaz, zazpigarren puntora, eta kasu honetan, bada, La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakina kontratua suntsitutzat deklaratzeko. Hau da, ya, bueno, pues, la propuesta para la resolución del contrato, donde aparece, bueno, pues lo que sería el informe, y junto con el informe, que habéis visto que es un informe bastante extenso, porque también ha sido también el procedimiento, pues bueno, ya en este caso sería pasar a que elevar al Pleno la solicitud para, digamos, el dar por finalizada la concesión. Si hay alguna pregunta. ¿Vale? ¿Xavier? No he mirado toda la documentación porque no me ha dado tiempo, así que igual pregunto algo que ya está en los informes, pero aprobamos en el Pleno la resolución, más o menos cuándo se hace efectiva, o sea, tiene algún periodo de recursos o cosas así. No, por lo que me dijeron la última vez era seguido del Pleno ya 15 días, pero sí, sí, vamos, casi inmediato. Y ya por aprovechar para la nueva licitación de la concesión, ¿eso se está trabajando ya en ello? ¿Se tiene alguna...? Hay una pregunta de sí, H. Bildu en la que se pregunta eso, igual mejor vale, no, para no mezclar, lo hacemos ahí, ¿vale? Sí, sí. Sí, gracias. Perdón, Xavier, perdona, me he confundido. Lo que tenía era, efectivamente, o sea, una cosa es que nosotros notificamos y que ¿no? En la notificación les dábamos digamos, un tiempo a ellos para que hicieran algo, y ya en el momento que vayamos a Pleno, en ese momento ya es cuando se resuelve. ¿De acuerdo? Perdón, la verdad es que es un expediente bastante largo con bastantes cosas y al final... Sí. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de llevar la resolución del contrato? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, lehenengo zatigaz, hau da, erabaki zatiagaz amaitu dugu, pasatzen gara orain, kontrol jarduerari zatira. Pasamos a las actuaciones de control y en este caso iríamos al punto número 8, que hace referencia una dación de cuenta para la resolución. Bueno, en este caso sería una dación de cuenta por un importe de 29.864
euros para la financiación de la modificación del RPT de Getxo Kirolak. Tenéis aquí, bueno, dentro de lo que es también el informe, de dación de cuenta, tenéis también lo que sería pues todas lo relativo al importe. Está relativo también al informe de necesidad que presenta también Getxo Kirolak, donde, bueno, lo explica, no voy a leer porque tenéis toda la información y algo no contaría, aparecen donde aparecen las denominaciones de las plazas, los códigos, el número de plaza, total, aparecen también los importes diferentes y a partir de ahí cómo se resuelve y cómo llegamos a esos 29.863,88 euros, ¿vale? Y esta sería pues un poco la intervención que tendríamos a nivel de la RPT de Getxo Kirolak. Zeo zer komentatzeko edo... Pasatzen dugu 9. puntora, kasu honetan, vale. Hau da, vale, un crédito adicional, el importe sería de 125.000 euros para la contratación de 3 tags para el programa temporal de tesorería de Getxo bat. Vale? Kasu honetan egin dugu, una habilitación de crédito egiteko programa honetan laguntzeko eta expensioan en lo que sería ¿cómo se dice? Sí, no, programa temporal no, la especificidad que está en ellas, en la recaudación ejecutiva, ¿no? También, las 3. Bueno, que estaríamos hablando de, que serían las 3 tags que entran a formar parte, a ayudar a través del programa temporal a la parte de tesorería, pues para toda la parte de recaudación en la que estamos trabajando y que es también muy necesaria. Es muy necesario también, ya me adelanto a posibles preguntas. Estamos también en un momento ahora mismo que es, yo creo que considero que es estratégico también para resolver las cuestiones y dejarlas un poco bien planteadas, no solamente para temas que podemos tener también del pasado y que tenemos que también ir actualizando, sino también para preparar todo, porque estamos también, como sabéis, en el proceso también de modernización, ¿no? Y de transformación digital, con un salto que vamos a tener a partir de gestión también a SAP, y pues es el momento de trabajarlo ahora de manera previa y para que vayamos bien a hacer ese salto con todas las garantías también y bueno, también pues para facilitar también a la gente que está trabajando, aparte del ayuntamiento. Galderaren bat, Ibon? Bai, gu jakin nahi dugu batetik zehazki zer da egin behar dutena. Modernizazioaren hitzorren azpian azken aldi honetan gauza gehiegi etortzen dira, eta azkenean ez dakigu zer egiten dan gauzak aurre ikusita horrela zeudelako edo zer egiten dan gauzak ez direla jun behartzien bezala, orduan jakin nahi dugu zer da bereziki egingo dutena, eta zenbaterako kontratatzen zaila, jartzen da aldi baterako kontratua izango dela, baina zenbaterako 125.000 euro hirutak kontratatzeko hilabete asko ez dira izango. Ze urtebete atzai ematen. Orduan, ze izango dira 2 hilabete, 3 hilabete, 4 hilabete, 6, 9, hau da geratzen den urte zatiaren arabera, eta bereziki zer da egingo dutena. Bereziki, zehaztasun apur bat gai horrekin. Ez da gizarroa ikusten. Ni nahiago nuken, igual, galdetu, zehatz behatz, zer egingo duten, baldin badut erlazioa. Hori, dirua, baina nire esan, bai. Barkatu, nik diruaren aldetik, zertan zelako lanak eukiko da zen, zuk azaldu, baina diruaren aldetik oin ekartzen dugunera, ametik eta urte bukaerara pertsona horrek ordaintzeko, ez da denbora guztiz egongo dizenarako. Horregatik, logikamente ez da moten urte baterako. Bai. Eta egingo duten lanak, Ibon, badaude, ni badakit, baina zehatz-mehatz zelanak, horan jakiteko igual behar den, ero merezi den, zehaztasunekin, nahiago dut, ondo eskatu informazioa, eta pasatzen dutzuet. Ze bai badakigu, zertan ibiliko daren, zer egingo duten, eta behaude, egongo de lan handi bat egingo dela baita daukagun espedienterekin, baina bai egia da, orain daudela, saiatuko garela, ipintzen
behar direzen lekutan, espediente batzuk aurreratzeko eta beste gauza garbitzeko, datu garbitzeko eta bar. Orduan, zelan azkenean zer egingo dut espezifikoki, eskatuko dut eta pasatzen dut zuek. Vale, eta espedienteak aipatzen dituzula eta SAP eta gestiona eta todo el patín, espedienten izenkeraren inguruan badago udal barneko akordiorik. Hau da, hainbat espediente ikusten ditugu, heltzen zaigun informazioan, sartu behar gara, eta bakoitzak izendatzen ditu espedienteak bururatzen zaion moduan. Osea, badauz espediente batzuk izendatuta, getxo 1, getxo 2, getxo 3, getxo 4, claro, zabaldu behar duzu danak ikusteko zer dira. Beste batzuk, sanción no válido, sanción válido, sanción corregida. Dinot, horrelako egoera batean, gure ustez, espediente guztiak, udabarneko espedientea, kasu honetan izango dira, ogasunekoak nola izendatu horren inguruko akordio bat egon behar da aldez aurretik, bestela etortzen den bakoitzak, esaten jartzen baldin badio, bere tartetxoa, orduan gauzak desmontatu itzen dira. Horren inguruko akordiori badago udal barnean. Bai, galdera hau egin duen harineko hilabetean, zuk ez, baina zuen taldean bai. Gauza ezberdin eta zuk ez duzu zaten espedientearen izena, ez duzu espedienteko dokumentuak. Bi gauza pasetan direz. Agertzen badan adibidez, hori, dokumento bat, 2, 3, 4, horren idegu esan, espedientea migratu indala. Eta espedienteak migratzen direnien, ez dire dokumentuak berez migratzen. Behar dena da, taula batzutan dauzen informazio batzuk, horrek PDF batera sartu eta PDF horrek automatikoki izendatzen die eta gero migratzen direz. Orduen, hori ondo geratzeko ordenatu behar direz barriro, baina da, migrazioko tema bat da. Bere origenean ez badagoen izendatuta, ez dugu migratzen izenarekin. Gauza da, datuak dauzela, akzes batean, taula batzutan. Eta hori hartu bidugu, dokumento bat sortu behar dugu, eta dokumento hori ekartean ona, azkenien da, 3 alditan bajatzen bazaren moduen dokumento bat. Ezaten dutzu, 1, 2, 3, eta danateko izen behar dine. Orduen, hori bestera batera konpondu behar badan. Izen berri izendatu behar direz. Beste gauza bat da, gestionan hasten diren dokumentoak. Gestionan hasten diren dokumentoak izendatute dauz, asko. Eta gero, arlo bakotzak bere gauzak dekoz, eta hor arlo bakotzak, haman komunean ipini bideuz, zelan izendatu. Baina hori ikusten dozune da, migrazioan azkenien dokumentua bere hasieratik ez dekolako izen bat. Baina dina ez da migrazioaren kontu, badoz dokumentu berriak gestionan hasi dienak eta izenda ezberdia dauzkatenak, eta kanpotik ezin kudeatu direnak, eta horretan eskatzen dugu esfortzu bat. Eta migrazioa egiten baldin bada, eta txarto migratzen baldin badira datuak ere, igual, txarto edo dena da, erabilgaitza, gian egin beharko da lan bat hori erabilgarri bihurtzeko. Ez dakit, bihurtzen baldin badira, espediente zar batean, 8 dokumentu berdinak eta bertsio apur batuekin, ez dakit, aurreko 7 mantendu behar dire, baina ez da kanologika, gu pentsatu dugu, guri hori gertatzen bazaigu, zer gertatzen zaie udal langilei. Sartzen zara, espediente bat ikustera, berzein den irakurri behar dezun dokumentua, eta daukazu, 25 dokumentuen zerrenda, ez dakizu izenaren arabera zer demontre irakurri behar duzun, eta hor galtzen da denborazko. Orduan eskatzen duguna da horren inguruko konponbide bat bilatzea. Begitzuten gauz, jarri dugu bebai arlo batzun esku pertsona berezi batzuk horretan laguntzeko etxe barruan, eta ikusten gauzia zelan alik eta errezen gero, baina gehizen bat hori migratu diranak gertatzen da, eta gero bai arlo bakotzien eskatzen duguna da, dokumento batzuk ja bere sortzen dira izenakin orden horrez da barazorik, baina bai zelan ordenatu edo karpetatan bai ez hor landu behar dugu, baina migrazioak indarrezorik handiena, esaten dozun moduen, ez da izendatzen dokumentoa barruen dagoen ezergaz, eta idibizu banan jakiteko dokumento bat 2, 3, 4 zer da. Eta hor
jarri doguz arlo batzun esku pertsona pare bat horretan laguntzeko, eta ikusiko dugu denbora asko gitzi edo zelanein, eta bestela, beste metodoaren bat erabiliko gu hori dana erresteko jendeari. Pasatzen dugu 10. puntora, kasu honetan izango zen habilitación de crédito, badirez 18.126 euro, badirez habilitación de crédito para el diagnóstico de la elaboración del plan de empleo y desarrollo local de Getxo. Hemen dekozue baita txostena barruan, interbenzioko txostena, badago oso ondo azaldutan irustez, azkenean, hori responsable, zelan ematen la propuesta para la habilitación del crédito, la responsable del área de promoción económica en relación a la orden del vicendacari segundo del gobierno, y está explicando también, etcétera, de cómo ha propuesto la habilitación del crédito presupuestario en la partida que más abajo se indica para la realización del diagnóstico para la elaboración del plan de empleo y desarrollo local de Getxo, fase 1, etcétera, etcétera, y el importe, como os digo, es de 18.126 euros. Yo creo que tiene mayor, no sé. ¿Una cuestión? Bai, Ibon. Langintza hori noiz egiteko asmoa dago. Horren dago dirua. Langintza hori noiz egingo da. Zein jasotzen baldin badugu dirua hori itzeko, izango da baita ere, hori egitea aurre ikusten dugulako. Te informa, señori. Sería la elaboración del plan de empleo y de desarrollo local de Getxo. Pero eso... Se lo traslado a mi compañero, no tengo ni idea exactamente cuándo va a empezar. Dena den, igual, Ibon, zuek esan niri, baina kasu honetan igual, gure komisioan egin beharko duguna da, diru aldetik ipinik, igual hori ez dakit hemengo komisioaren da, edo beste komisio batena da. Zer dut zute, hau ez dakit, Bueno, hartzen dugu, zuk hartzen duzu galdera, baina... Ez, baina horregatik ez dut zute, itxiten dugu horrela, hartzen dugu galdera, baina... Hau baldin badator, zuen ekimeniz aurreko komisioetan gai horrean sartu. Baina, ez da bai da zaharra eta luzea izango litzateke hori. Bueno, pasatzen dugu 11. puntora, eta kasu honetan bada dación de cuenta por el crédito adicional 25 en relación a el acuerdo marco, la financiación del acuerdo marco para la contratación de servicios de defensa y representación jurídica del Ayuntamiento de Getxo y de los organismos autónomos por un importe de 125.000 euros. Un poco efectivamente. Bueno, yo creo que queda con su propia descripción bastante azalduta. Zeo zer, alderaren bat? Pasatzen dugu 12. puntora, kasu honetan bada baita berri ematea, da la resolución, es una resolución, la 3725, para la habilitación de un crédito. En este caso es un crédito, son 30.000 euros, pero si, pues un poco por hacer el resumen, la acción de cuentas, la habilitación de crédito es, lo tenéis en el informe, pero bueno, por hacerlo un poco así, me corregís si me... nosotros recibimos, digamos, una subvención. Lo van a explicar mejor. Sí, lo explico. Vicente es el reintegro de la subvención que damos todos los años a Vicente Ferrer, que este año no ha podido llevar a cabo el proyecto y nos devuelven el dinero, y este dinero irá a las subvenciones de cohesión social. Entonces tenéis incluso en la información también, lo que sería, ¿no?, la partida también de la devolución del importe, también que está subido, ¿vale? De esos 30.000 euros por parte de Vicente Ferrer.
Muy bien. Y pasatuko ginen, vale, 13. puntora, vale, que sería, bueno, hau da, kasu honetan bada informazio orokorra, información general, eta ekartzen duguna da ikuskapen kontratua, el contrato de inspección. Bueno, este es un punto que proviene de intervención, y bueno, es bueno, la parte de informaros también, ¿no? Bueno, que como sabéis tenemos un servicio de asistencia técnica en la inspección tributaria y en el procedimiento sancionador, ¿no? Que se pueda derivar a partir de una inspección. Bueno, aparecen aquí un poco en la contextualización de la Junta de Gobierno en que se adjudicó a GESMUPAL, que es la empresa que lo lleva, así como las diferentes prórrogas que han existido, cuándo se han realizado, etcétera, etcétera. En este caso, lo que estamos aquí, el informe que traemos, hace referencia al detalle de la ejecución del servicio de inspección tributaria durante el 2025, que me parece que es también muy interesante que lo podamos compartir, y que, a ver, por ir ya a las cifras, estaríamos hablando de que ha habido una recaudación de 477.468,27 euros, de los cuales el ayuntamiento se queda neto de lo que ha sido esa inspección, 416.499,07. Este es un ingreso por parte del ayuntamiento durante el periodo del 2025. ¿Vale? Entonces yo creo que es una parte interesante también, además por dos motivos, ¿no? Por una parte, la parte también, digamos, que tiene de ingresos para el ayuntamiento, pero también es una parte también por la parte de la actualización, ¿no? de esa gestión, que yo creo que también, pues, también puede ayudar a que pues, cada vez sea menos necesaria. Galderaren bat, ¿alguna cuestión al respecto? Ez. Ederto. Bueno, pasatzen dugu ja galdezken saiora. Galdera. Kasu honetan, komentatzea, ze galdera bat geratu inda berandu heldu dala, eta, bueno, printzipioz geratuko zen urrengo komisiñorako, orduan 3 galdera dauzkau, zeba direz daukasuenean en el orden del día, hauze da, 14. 15. eta 16. puntua, zeba da bat PPkoa, eta beste biak bildukoak bidalita. Okay, bueno, hasiko gara ordenean, eta hau da PP bidalitako galdera en relación, bueno, a la financiación con tasas y precios públicos. Sí, buenos días. Bueno, doy lectura. En base a los servicios financiados con tasas y precios públicos, se pide los siguientes datos del ejercicio 2025. Los ingresos, el coste efectivo de dichos servicios y el porcentaje de cobertura de cada uno. Gracias. Bueno, yo a este respecto os comento un poco, también para recordarlo. Vamos a ver, los ayuntamientos, o sea, el ayuntamiento como tal no tiene obligación y no llevan una contabilidad de costes tradicional, como podemos entender en una empresa, ¿vale? Lo que sí que están, por eso, igual la pregunta os digo de cara a la formulación de la pregunta. Lo que sí están obligados, sigo contestando, lo que sí están obligados es a calcular y a publicar anualmente también lo que sería el coste efectivo de todos los servicios públicos que prestan, que es distinto. ¿De acuerdo? Esto es un tema que, bueno, a mí también es diferente, ¿no? Entre la privada y la pública, y es así. De acuerdo. Entonces, bueno, lo que es en el cálculo este que digo que sí que están, que es el que se realiza en los ayuntamientos, ¿vale? Bueno, lo que hace se fundamenta en la legislación, digamos, en la legislación estatal, ¿vale? Y a nivel autonómico se regula a través del decreto foral, ¿no? El 42/2015. Y en lo que sería el coste efectivo, al final, el ayuntamiento lo que tiene que hacer sería sumar todos los costes directos asociados exclusivamente a ese servicio y la parte proporcional, que sería de los costes indirectos que tienen que ver también con el servicio. ¿De acuerdo? Y luego, también un poco por eso os digo que la pregunta
no sé si la queréis mantener, pero habría que reformularla un poco. Pero lo que sí os digo, si hacéis referencia a el 2025. Entonces, el plazo y la publicación todavía no disponemos de estos datos porque también por ley han de ser desarrollados y han de para en noviembre del periodo. Es decir, nosotros hasta noviembre de 2026 hay que tener los datos de 2025. Por lo tanto, y todavía, pues eso, a día de hoy, pues un tema que tendríamos que calcular es profeso para adelantándonos y no, pues ya tenemos. Vale, bueno, yo puedo llegar a entender lo de la fecha, pero el motivo por el cual hemos presentado esta pregunta es porque en la página web del ayuntamiento hay una cosa que pone coste de los servicios públicos, entonces hay un gráfico, lo que pasa es que es del año 2000, o sea, hay unos datos que son del año 2013, o sea, es una información publicada por el ayuntamiento en el que ven una serie de servicios, entre ellos servicios que ya no existen, como puede ser el Aquarium, o servicios que ya son gratuitos y que antes se pagaba, como es el ascensor de Ereaga, en el que viene dato a dato lo que se ingresaba, el coste efectivo y la cobertura. Este es el motivo, o sea, tal cual, lo hemos copiado casi tal cual de la propia página web del ayuntamiento. Se hace referencia pues, a diversos servicios, a la OTA, al servicio de ayuda a domicilio, al cementerio municipal, a la retirada de animales, a las colonias de verano. Entonces, ya que había esa información del año 2013, pues mejor que esté un poco más actualizada. Entendemos lo del plazo hasta noviembre, pero sí nos gustaría que se publicasen estos datos. Gracias. Lo único, vuelvo te digo, a ver, lo de que estén los datos desactualizados, lo primero que me apunto es, a ver si podemos pedir, y bueno, y que desaparezca, no sé si la palabra desaparece, pero como dices, mejor casi ya para tener una información del 2013, pues no es ahora mismo muy procedente. Pero sí que es cierto lo que te comentaba, de la contabilidad de costes, ¿de acuerdo? Es decir, el llevar, o sea, lo que tenemos en la empresa privada, que es al final tú lo que terminas viendo, por decir de alguna manera, es si el servicio es rentable. Entonces, Ludaleche se abstrae, digamos, de ese concepto y por eso no llevo nada. Lo estoy diciendo con mis palabras, os digo porque a mí, a ver, así os lo digo, natural, a mí me sorprende, o sea, como economista, o sea, el hecho de no tener. Otra cuestión es que nosotros sí que hagamos el ejercicio, por decir de alguna manera, en determinadas cuestiones o cuando vamos a hacer, digamos, un proyecto nuevo, ¿vale? Y que sí que establecemos eso. Pero luego la obligación de llevar una contabilidad de costes, pues no existe como tal. Pero bueno, lo que es el tema de los costes, digamos, de esa pregunta, tengo un poco, la pregunta, o sea, en el momento que tengamos la mayor información que se pueda adaptar, lógicamente os la trasladaremos. No sé si procede, pero es para contestar un poco sobre el plan de empleo que me han contestado. Se está arrancando ahora, ¿vale? Y en principio han contratado una empresa para que hagan un estudio, para ver por dónde se va a enfocar el plan y ya, o sea, ahora mismo han empezado con él. Infide, creo. Es que no conozco la Infide. Infide. Bueno, pues damos por resuelta también a esa pregunta que quedaba ahí. Vale. Y eta pasatzen dugu amogosgarren.ra, Zebada Bilduk jarritako galdera. 2026ko apirileko osoko bilkuran La Terratza udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakida kontratua zuntziarazteko prozedura hastea onartu zen. Orduan, adierazi genuen bezala, egoera honetara ez da egun batetik batera iritsi, enpresak urte luzez kanon ordaindu gabe pilatu du zorra eta udalak berak aitortu zuen 100.000 euroko zorra metatua zela neurri eraginkorrak hartu aurretik. Kontratua zuntziarazteko beharrezkoa izan da, baina horrek ez ditu berez konpontzen udalak berreskuratu beharreko diru kopuruak ez da herritarrei zerbitzua berriro emateko beharrare. Horregatik prozesuaren egorari buruzko informazioa eskatu nahi dugu. Zein egoeratan dago, gaur egun kontratu zuntziarazteko espedientea, hau erantzuna izan da. Zein izapide egin dira apirileko osoko bilkuratik hona eta ezin dira aurreikusitako hurrengo urratsak. Zenbatekoa da gaur egun udalarekin mantentzen duen zorra, hori bidali duzue.
Aurreikusten alduzu udalak zer zor osoa berreskuratzea, ala ez bada zer arrisku ekonomikoa identifikatu dituzue. Hasi aldira dagoeneko emakida berriaren plegu tekniko eta administratiboa prestatzen, noiz aurreikusten duzue lizitazio berria martxan jartzea eta eraikina berriro irekitzea, aurreko emakidaren arazoak saihesteko ze kontrol neurria aurreikusi dituzue plegu berrietan, balizko plegu berrietan. Bai, a ber, lehenengo puntua nik uste argi dagoela, hemen gauz, bertan bera izteko lizitazioa, bai, ze tramiteak indugu, hone altzeko behar izan dugu zenak, bertan bera izteko berez kontratua, bale? Zorrari buruz esan dozu ordeko zuet txostena, nik uste dut hor neko eguneratua egongo dela, txostenean, bai. Eta gero, bueno, hirugarren puntuan, esan, bai aingeru eta bai ni teknikari ezberdinekin egon garela La Terrazako enpresako buruarekin, bai? Y bueno, pues en esa reunión, desde luego que tiene la voluntad de pagar, tenemos que hacer números de tanto la deuda actual, la deuda fraccionada que se está pagando mensualmente, hori argi dau, hilabetero, da gaur egunerarte jarraitzen dabiela ordaintzen. Orduan, eszenarioa aurkituko duguna izango da, alde batetik deko zela abalak dirutan, abal horiek ejekutatu behar direz deudaren kontra, eta geratzen danarekin, zelan ordaindu behar den, zelan ez. Azkenean, frakzionamendua ezin da barriro frakzionatu. Bi aldi tamaino gehiago ezin da frakzionatu. Orduan, alde bat ordaindu behar izango dabe, eta geratzen dana, bai frakzionatu ahal izango da. Orduan, hor dago gauza, eta euren aldetik ordaintzeko prest, eta hor badeko taldean enpresa ezberdinak, eta nik uste dut ez dugula arazo larririk eukiko hau ordaintzeko, printzipioz. Euren borondatea badau, kenduta abalak dirua askoz gutxiago geratzen da, eta, bi abal ezberdin dauz, 82.000 eurokoa eta 88.000 euroko beste bat, ja momentu zor gure ganatuko dugu zela. Orduan, printzipioz ez deko pintatzarra, borondatez gitzienez, baina guk eskatuko dugu behar dugu zen datu eta gauza guztiak guztia ordaintzeko. Galdera bat, zorra berria ezin da frakzionatu berriro? Zorra zarra. Zor zarra ezin da birritan frakzionatu, baina zorra berria bai, hemen zorra berria agertzen zen, okerrez banago 450.000 euro inguru, euro arriba, euro abajo. Hortik kenduko dituzu, haindik geratuko zaie 300.000 gutxi gora bera, estoy haciendo cálculos así muy mentales. 300.000 ordaintzeko oraindik. Zuek esatu zuen borondatea daukatela. Orain arte, borondate askorik ez dute erakutsi. Azken bi urtetan ez dute sosik ere ordaindu. Ez, negoziatutako zorra, baina sortutako zorra berri ez dute sosik ere ordaindu. Ibon, apur bat ideia da, zuk esan duzu moduan, beraie badaude ordaintzen negoziatutako zorra. Orduan, eskatzen dutena da, beraie baita nahi dutena da, amaitu txatemun. Amaitzen denean, jakingo dugu, ze diru kupuruari buruz ari garen, pasatzen baldin bada, beste hilabete bat, diru kopuru handitza, ezkenean, ordaindu behar duten kanona da izugarrizkoa, orduan aldatzen da asko. Eta orduan, hori da, guk uste, egin duguna gaur, da pasatzea osoko bilkurara, kentzeko, eta iteko, nire ustez da, lehenengo pauso egin behar zena, hortik aurrera isiten dugu eta dakigu zeri diru kopurua den, dakartzen duguna. Gero, beraiek egiten dutena da, lehen da biziko da, ordaindu behar dute, bai ala bai, zorra zaharra, ezin dana zatitu, eta horretarako ideia da, orain bagaude, nolabait esateko, bilatzen moduak beraiek ere bai ordaindu ahal izateko. Azkenean, bai berari eta udaletxeari, azkenean, mereziaku. Orduan, alde horretatik, ikusten zelan aldaun, apur bat, arindu hori moduak errasteko, kobrateko. Orduan hori ingo zen, eta gero, geratzen denarekin, aldana frakzionatu, zatitu, beraiek egiteko. Beraiek esan dutena da, ordainduko dutena.
azken finean hori da dokatena. Eta, kasu honetan serio hori bai, hor gabitza kredituak hau eta bestea aukiteko garantiak, eta behar direzen gauzak, bai? Hori dana dago prozesuan. Baina bai, esan behar da, eta uste dut importantia da, geratzeko baita aktan eta dana, bai, beraiek adostuta, dagoena badaude ordaintzen. Ez daudena ordaintzen da, pasaten ari den kanon berria. Orduan hori da, bai, baina gurote esan, ze hori da hain zuzenera, baina egonek zu, bai, gaur indozu bosketa, eta zu, bai, moztu indozu hori. Hori egote hori moztu indogu, ze da egiten ez dutena. Hortik aurrera, hartuko dugu dana satitu, eta audiratzeari ondo, ze halko dugu kobratu. Hori da. Bosketa horrek indemnizazioa dakarrela ez dago. Hau da, beraiek kontratua ez dute bete, orduan kontratua mozteaz aparte eta ordaindu ez duten dirua ordaintzeaz aparte, kalte ordainak ordaindu behar dizkiote udalari, ala ez, kontratua ez betetxagatik. Hori ez dago plegu batan, batuta, beraz, ez. Jarraitzen dugu erantzuten beste puntuari? Bai. Bueno, pleguari buruz, esan hasi garela bai teknikoki, bai juridikoki, eta bai ekonomikoki, eta hor ganera ekonomia sustapeneko arloa bezartun dugu, euren laguntza behar dugu jakiteko, business plan bat bezalako aukiteko, jakiteko zer dagoen merkatuan, zerrez, da zelan atara. Gero bestalde batetik ikusi behar dugu bai zelan geratzen den eraikine, orduan, amaitzen danien, izten danien, ikusi behar dugu zelan geratu den eraikine, jakiteko atondu behar badugun edo ez, ondo hitze badarien, edo ez, ikusi behar dugu. Eta, denbora nahi dugu ahalik eta harinen, baina, pausu ezberdinekin behar die, eukibi dugu informe tekniko, juridiko eta ekonomikoak, eta kasu honetan nik uste dut, harineketan ezin gara joan, ze seguru akatzasko egongo dugu zela. Orduan joan bigara oso seguru eitzen gauzen edo egingo dugu zen pausu guztizek. Beraz, ahalik eta harinen bai, baina atentzio askoz ez errepikatzeko indugu zen hainbat faio eta faio plegu teknikoan, eta, zelako neurriak hartuko dugu zen, pleguan bertan jarri beharko dugu neurri ezberdinek, hasteko abala izen beharko da kanonaren arabera, eta ez ataten dugunaren basearen arabera, horrek asko lagunduko dozku tranquiltasun bat eukitzeko gitzienez, hilabete batzutakoak ez badan zorrak sortzen hasten badiren momenturen baten hori geratzeko eta barriro eukitzeko hori dirue gure alde. Bestalde batetik zorrotzago jarraitu ez diezenan ordaintzen hainbete hilabetetan eukitzeko herramientak. Azkenean behar dugu herramientak plegu teknikoan olako gauzak gertatzen direnean aurre egin ahal izateko, eta ez gertatzeko amendiko guna. Ze momentu honetan ez dugu herramientarik la terrazako aukidoguna erraz eta juridikoki harino jokatu ahal izateko. Orduen horretan lantzen gauz, eta arlo ezberdinak batu doguz, leku ezberdinetatik begitzuteko eta eukitzeko herramienta behar duguzenak plegua ahalik eta hoberen ateratzeko. A ber, bale, ados, baina gu hilabetea dara matzagu esanez, herramienta horiek aztertuin behar dira eta pliego teknikoak hasi behar direla idazten. Hilabeteak dara matzagu horretan. Barruan ez da ezer geratuko tipuak saldu dituelako altxariak eta dana bigarren eskutik. Ez geratu ez, baina zelan geratzen dana. Bale. Eta ez hornak ez zututu. Elektrodomestikoak eta guzti hori gehiena salduta daka. Eta bale, argi dago uda honetan ez da egongo zabalik. Hori ez dago zalantzarik. Hala, urrengoan egongo da zabalik. Eta akatzak aipatzen dituzue da, ez zazue aztertu soilik la terrazan egin diren akatzan. Baizik eta usategi, eraikina, ustiapenera ateratzerakoan egin diren akatz guztiak, Romo kulturretxean eta abar luze bat. Askotan nahiago da diru gutxio kobratzea eta zerbitzua mantentzea irekita eta etorkizun batean edo bestearen kontra baino.
Ados. Orduan, horiek ere, aintzat hartu, ze Romon irutan ditu zen, eta azkenean kanona jaitsi behar izan zen aldez aurretik eginiko azterketa oso txarra zalako, azterketa ekonomikoa, Usategi zer esango dizuet, nola dagoen, eta abar duze bat. Orduan, horiek ere, aintzat hartu, eta ea, datorren, oso, a ber, más os viene bien. Hauteskundetarako abertzabak. Udarako ez, aste santurako gombiko zan iritze gitzien ez be. Aste santurako gombiko zan iritze gitzien ez be, eta nik uste dut gure helburue eta gure norabidea horrantza gombiko zala. Ados, totalmente ondo urten bidauela bai kanona, baina nun daugakoa esan dozuna, azkenien business plan hori ondo gonbida hain da. Eta realitateagaz. Erakakibida, alde batetik kanona, da ondo argitut egon bida zelakoa izan behar dan, ze hortik aurrera gero beste guztia jausten da. Beste alde batetik ez kanona, Usateko kasuan ikusten ez dala kanona bez. Bestelako variable ezberdin eta osela bebai ez dagoena errazten, igual olako ekimen bat jartzeko hor. Orduen, nik uste hemen argi dauela ostalaritzan ondo funtzionatu behar dauela, baina kanona ondo begiratu behar da. Eta gehien bat ikasi duguna emetik. Kanona, lau biderrez edo hiru biderrez gehiago norbaiteke jartzen dagoenien, bakitzienez, abala horrekiko en behar dela. Hori ikusi dugu legeak ez dozkule moten erramintarik horregik tope bat jartzeko. Orduen, behar dugun edo daukogun gauza bakarra da, gitzienez, bermatzie, hilabete batzuk ez baden ordaintzen, hori dirua guteko gula eta hor bertan beraitzea dugula. Baina gakoa, nik uste dut, eta horregatik sartun dugu ekonomia sustapeneko arloa honetan, gakoa da, ariketa hori ondo egitea. Jakitzeko benetan, zenbat edo zer nolako pertsonak egon aldiren, honei begira, negozio honeri begira eta nori interesako ikon eta benetan zerbitzu hona ematie. Nik gauza bat amaitu baino, lehen, ine dozu hiru zerbitzu baina, eske bakotzabeko bere nortasuna eta guztizko desberdina diez. Zaudet esan, hemengoa, la terrazan azkenean kanona, esan gotze, baina ez da oso normala, eta ez da hor botaten dute, hemen arazo izan da, gehiegi proposatu zutela ordaintzea. Normalean egoten da, la bajada, baina no la subida temeraria, nik hori, eta, orduan ez hauz prestatuta. Tener una subida temeraria, yo no la había visto, es la primera vez, creo que lo veo. Orduan, claro, orduan zer gertatzen da, zeba dekozu, non dekozu abala dekozu, zuk esatzen duzu, egingo zu hori, baina da, como la cuadratura, el círculo, ze normalia zuba dekozu, zen izango da, suposatzen duzuna da gilen, eta portzentaia horren kontra doia. Orduan hemen oso kasu berezi izan da, la terrazarena, hona ikusten dute, eta horrela da. Eta lanbe, gehitzen baldin badugu, zenbat, kobratu indo egun, urtean zehar, Ibon horrela da, horrela. Eta zuzauz esaten, itxiko gomen, que bitu, ez da niztezu, itxiten dugu en esto. Nagurate esan, seguro ikusiko dugu, zelan da nipine kanon moduan. Eta zuk esan duzu oraintze bertan, segonen hori ezin behar da izan superaltua. Baina kaso honetan, beraiek ipine zuten altua. Ez genuen nugu ipine, itxane, amaitu, itxi, bigarrena, Usategi, eta da, salvoak esaten duen, Usategi badeko beste nortasun bat, beste gauza batzu dikona. Eta da, zeran heldu, hori badeko, eta bai, ikusin behar da zelan egin. Baina ez da, kanogatik izango baza, erreza. Eta hirugarrena da, Roma zenbateko ordaindu bari. Nire esan, bat ukin duela. Bebai, gauz, ezin duguna da, sartu, putxero berdinean, gauza desbaina diesenak. Aintzanet, hain gero barkatu, ez diazu bat ere ulertu. Nik esan nahi duana da, pliegu berriak prestatzen ari baldin badira, ikasketak ez dela soilik jaso behar la terrazatik, baizik eta beste plieguen gandik ere jaso behar direla. Ez gauza bera gertatuko dela. Usategin lehenengo lehiaketan udalak eskatzen zuen, emakida lortzen zuenak mendi malda egonkortu behar zuela. Orduan, hor arazoa zen izan zen lehenengo arazoa. Gero suertatu dira beste batzuk.
udalak gehiegi eskatzen zuela. Romon zer gertatu zen, udalak gehiegi eskatzen zuela. Eta 3 aldiz atera zuen lehiaketa hori, apurka, kanona gutxiago eskatuz. Eta hori Romon zergaiti gertatu zen, ze kanona ezartzeko egin behar da azterketa sozioekonomiko bat, eta azterketa sozioekonomiko hori eginda eta irakurrita inork ez zuen sinesten. Inork, udal honek baino. Orduan, nik ez ditut gauza guztiak zaku berean jartzen. Bakoitzak izan ditu bere arazoak. Baina kontua da, emakida berrira, lizitazio berri bat ateako da, eta honetan ez da gertatu, aterrazan, porque había 2 gallos pegándose. Baina beste lizitazioetan gertatu dana, ez da dio orain hemen gertatu. Orduan, leku guztietatik ikasi behar dugula, egin duguna txarto, edo udalak egin duena txarto. Eta kasu honetan izan da, kasu berezi bat, aterrazakoa, etzai balio orain arte ordaindu dutena, ze kontratu badaukat ez dute bete, eta 700.000 euro zor diotu udalari, esto es así. Entzun, Ibone, a ber, ni bide duzu, zenbat irabazi dugun eta zerbitzua eukitea nahiago zerbitzua. Hori da zieratik izan. A ber, ados gauz, baina esan dutzut, lehenengo bebai da, esaten duguna, orain ikusten duguna, eta da, subida temeraria, hori da. Baina, esaten baduzu, joa ingeru zuen, nahiago da zerbitzua. Hori esan da. Osea, que hor guztiz ados. Bueno, punto hau amaitu etzat ematen dugu, edo zuzak itxeu? Vale. Eta, bueno, pasatzen da gara, 16. puntora, zebada bilduk bidalitako galdera. 2025ko abuztuaren 29an udal artxiboko arduradunak bere lanpostua utzi zuen borondatez. Ordutik, ia 10 hilabete igaro direnean ez da plaza hori bete, eta udal artxiboak arduradunik gabe jarraitzen du. Gainera, 2026ko ekainaren 2an sinatutako 15.062/2026 zenbakiduen ebazpenean ikusi dugu, 16.736,72 euroko kontratu txiki bat egin dela udal artxiboari aholkularitza teknikoa emateko. Horrek hainbat zalantza sortzen dizkigu, batez ere kontuan hartuta artxiboaren arduradunen plaza utzi dagoela eta ez dela bete azken hilabeteotan. Horregatik honako galderak egiten ditugu. Zergatik ez da bete udal artxiboko arduradunaren plaza 2025ko abuztuaren 29tik ona? Ze urrats egin dira plaza hori betetzeko eta zein egoeretan dago prozesua gaur egun? Gaur egun zenbat langilek egiten dute lan udal artxiboan? Langile horietatik zenbat daude baja egoeran? Zenbat lanpostu daude aurreikusita udal artxiboan eta zenbat daude gaur egun utzik? Zer eragin izan du arduradunik ez egoteak artxiboaren eguneroko funtzionamenduan? Egoera horrek eraginik izan aldu udaleko beste sail edo zerbitzu batzuetan? Zehaztu meseden, zer arlotan eta zer ondorioekin? Zein behar zehazki erantzuteko eginda 15.062/2026 ebazpenaren bidez kontratatutako aholkularitza teknikoa, kontratatutako zerbitzuak udal artxiboko arduradun bati dagozkion egikuzunen zati bat ordezkatzen aldu? Zergaitik jo da kanpoko kontratazio batera plaza utzi dagoenean? Ze iraupen izango du kontratuak, ze emaitza aurreikusten dira kontratu horren barruan, zein arrisku identifikatu dituzue dokumentuen kudeaketari, gardentasunari eta espedienten tramitazioari dagokionez, noiz aurreikusten duzue udal artxiboak berriro arduradun egonkor bat izatea? Bai. Egunon berriro. A esta batería de preguntas vamos a responder desde Servicios Generales, que también reporta en esta comisión. Si bien en un primer momento se puede parecer que hace más referencia a personal, porque hay preguntas que hacen referencia a personal, pero quien ha llevado todo este tema ha sido el área de Servicios Generales y por lo tanto lo vamos a responder desde aquí. Contamos con la presencia, creo que todos y todas ya le conocéis, de Virginia, que es la responsable de Servicios Generales, que nos va a explicar con todo detalle las preguntas realizadas. Pero lo que sí quiero decir desde el principio
es que este contrato menor, que tiene una duración muy concreta y una finalidad muy concreta, que luego nos explicará Virginia, no viene, evidentemente, a suplir la figura de lo que podíamos ser el archivero o archivera, que es sobre el puesto de trabajo que se hace referencia. No viene a cubrir, repito, ese puesto, y lo que viene a prestar es un servicio de asesoramiento técnico, en este caso a la responsable de servicios generales en materia de archivo. Y sin más, yo le paso la palabra a Virginia para que responda a cada una de estas preguntas. Vale, eskerrik asko. Bueno, lehenengo galdera, zergatik ez da bete? Ez da bete, guk ez genuelako eskatu, ez geniolako eskatu langileria arloari, plaza hori betetzea, ze utzi beditu zenean, esperientzia ikusita, uste izan genuen hausnarketa bat egin behar zela lanpostu horren eta plaza horren inguruan. Udalonetako lanpostuen monografia guztiak egin ziren 2009an, 17 urte pasatu dira, eta ikusten da hor monografia horretan eta lanpostuari eskatzen zaizkion baldintzetan uste dugu aldaketak egon direla, denboraren poderioz, eta mundu aldatu delako bebai, eta artxiboa aldatu delako bebai, eta uste dugu hausnarketa bat egin behar dela, eta adibidez titulazioan eta lanpostu horrek dauzkan baldintzetan aldatu behar dela, egokitu behar dela. Gaur eguneko artxibo zein batek izan behar duen ezagupen batzuetara. Eta horrek suposatzen du monografia aldatu behar dela, monografia hori aztertu behar dela guk egin behar dugun proposamen bat, gure arlotik egin behar da proposamen bat, langileriak aztertu beharko du, eta gero hori dauka prozedura bat. Ikusi beharko da zer eskatzen den, baloratu behar den berriro lanpostu hori ala ez den baloratu behar, sindikatuekin ere hori bilera egin beharko da eta azaldu, eta euren ikuspuntua ikusi, osea, prozedura nahiko luzea da. Baina hori da, arrazoia hori da, osea, ez da eskatu lanpostu hori betetzea. Eta nik ematen dizkizut gure arrazoiak, vamos, hori da. Jarretzen dut, bai. Ze urratz egin dira plaza hori betetzeko eta zein egoretan dago prozesua gaur egun? Urratzak azaldu ditut gutxi gora bera eta zein da ze prozesuan gauden? Lanpostu hori berriz diseinatu behar da. Osea, ikusi behar da, gaur egun ditugun beharrekin zenolako profesionala behar dugun. Eta orduan, diseinatu, hori, funtzio berria jarri ez, eta titulazioa definitzea, ze gaur egun lanpostu horretan gertatzen dena da, eskatzen dena titulazioa dela titulazion superiorez, lizentziatura bat edo grado bat edo ez dakiz zer, baina holan, osea, ezer zehaztu gabe, eta esperientziaz konturatu gara hori ez dela nahikoa, osea, ez da nahikoa goi mailako titulazio bat izatearekin, osea, ze oso lanpostu singularizatua da eta beharrak eta egin behar dituen funtzioak oso zehatzak dira. Ez da adibidez tag baten lanpostu bat, gero igual depende ze arlotan zauden, arlo horretan formatu behar zara, baina ezke hau da oso singularizatuta eta behar dira ezagutza berezi batzuk eta ja lehenengo egunetik, osea, lehenengo egunetik ez da etorriko dana jakin da, baina zerbait jakin behar dozu artxiboari buruz, eta udal artxibo bati buruz. Osea, ezin zara etorri lehenengo egunean, guk izan dugun azken artxibo zaina zen Euskal Filologoa, oso ondo, baina eta ondo egin du eta tal, baina uste dugu zehaztu behar direla zereginak eta titulazioa. Eta horrek dakar, monografia datu behar dela bebai, komentatu dizuedana, eta kontuta hartu behar dira aldaketa horiek, eta zein dan prozeduraren fasea, ari da gara hori birdiseinatzen. Zer galdetu nahi duzu? Baina birdiseinatzen, azken bian, bigarren galderari eman diozuen erantzuna, lehenengo galderari eman diozuen erantzunaren antzadoka, osea, hausnartu duzue, birdiseinatzen hasi zaite, birdisein horri jarri diozu el título, estáis terminado el informe, osea,
informazioa daukagu, zer beharko litzatekeen artxibozain lanpostu baterako eta monografia, proposamena egiten ari gara. Monografiaren aldaketa bere osotasunean, porque aldatu behar dira, ikusi behar dira hori guk orain daukagun informazioa, bildu dugun informazioa, jarri behar da, egokitu behar da, udal honetan dauden monografiara, eta titulazioaren aldaketa eta hori, bai. Hori da, jakin nahi duzuna da, hasi gara? Bai, hasi gara. Hurrengoa? Zenbat langile, nik jarraitzen dut, eta, bale, oso ondo. Zenbat langilek egiten duten lan udal artxiboan? Ba, momentu honetan, bik artxibozainaren lanpostua utzik dago. Osea, aktibamente bik pertsonak. Zenbat daude baja egoeran? Ba, bat ere ez, biak daude lanean aktiboan. Gainera, galdera honek, ez dakit, me extraña. Osea, galdetzen duzue zeo zergatik edo... Plantiaren daitezen langile kopuru bat? Ez, baina... Ez, osea, jakitarren egun gogola, plantiaren daitezke, amar langile eta bost bajan, kasu honetan ez dago inor, bale? Inor. Zenbat lanpostu aurreikusita udal artxiboan? Ba, 3, artxibozainarena eta 2 administrari lanpostu. Karo hori da, artxiboan gero hau zabalagoa da, ze hauek 3 zerbitzu orokorretako arduradunaren mende daude eta zerbitzu orokorretako arduraduna idazkariaren mende. Osea, artxiboa dira eguneroko lanean dira 3 pertsona eta gero beste batzuk gaude gainetik beste motatako erabakiak hartzeko. Baina momentu honetan artxiboan egunerokotasunean 3 lanpostu. Artxibozainaren lanpostua utzik dagoena eta 2 administrari lanpostu. Zer eragin izan du arduradunik ez egoteak artxiboaren eguneroko funtzionamenduan? Kontutan izan da, artxiboko lantalde osatzen duten pertsonak 3 zirela, 3 horietatik bat dagoela utzi beste 2 gelditu direla, eta irizpideak mantendu egin direla, 2 pertsona horiek dira artxibozaina joan zenean zeuden pertsona berdinak eta jarraitzen dutela, eta artxibozainaren partzialki papera zerbitzu orokorretako arduradunak hartu duela, nik hartu dudala, eta irizpideak oso eguneroko laneko irizpideak oso finkatuta zeudela, eragina oso txikia izan da. Beste sail eta arlo batzuetan zer eragin izan duen, eta zehaztu, guk dakigula ez dugu eragin handirik izan. Ze beste udaleko sail eta arloek jasotzen dituzte, eskatzen dituzten maileguak, lehen jasotzen zituzten epe berdinean, eta kontsultak ere erantzuten dira epe berdinean. Eta herritargoarekin gertatzen da berdina. Herritargoak jasotzen ditu hitzorduak, kontsultak egin nahi dituenean, jasotzen da epe berdinetan gitzi gora bera. Ze premia zehazki erantzuteko egin da kontratu txiki hau? Eta kontratatutako kontratu hau arduradunari dagozkion eginkizunak ordezten dituen ala ez, bakeltzek esan du, ez ditu ordezten artxibozainari dagozkion eginkizunak, aholkularitza tekniko espezializatuko kontratua da, batez ere niri babesa emoteko, porque nik ez daukat artxibistikan ez eskarmenturik, ez ezagutzarik, eta erabakiak hartu behar dira, gaur egun erabakiak hartu behar dira egunero gai zehatzetan. Ze hau ez da gelditzen, ez? Eta orduan, nire estaldura emoteko kontratu txiki hau, osea, konkretamente hori. Adibide gisa, jakingo duzuenez, Euskal Herri mailan onartu da orain da gitxi
gardentasun lege berri bat, ikusi beharko dugu horrek zer egin duen artxiboan, gero gaude gestiona aro berri honekin ere, eta horrek sortu ditu espediente elektronikoak, hau inevitablea da, espediente elektronikoa da gauza bat, aurrera joango dana, baina espediente elektronikoak eta gestiona aro honek sortu dizkigu ere arazo edo erronka berri batzuk, ez? Artxiboaren gaur eguneko funtzionamenduan. Batez ere, transferentzien inguruan, nola transferitzen dira espediente elektronikoak artxibora, ze gertatzen da elektronikoak ez diren espedienteekin eta migratzen ari garen espedienteekin nola egiten da transferentzia, espediente mistoak nola transferitzen diren, transferitzen ez badira, non gelditzen dira, horrelako gauzak. Eta gero, hori, gestiona plataforma hau eta artxiboko aplikazioaren integrazioaren inguruan ere erronkak daude, nola integratzen den informazioa, eguneroko gauza asko. Eta hori erabakiak hartzeko, erabakiak ez dira nahiko komplikatuak eta gainera izan ditzazkete ondorio imprevisible asko, eta orduan hori bideratzeko kontratu txiki bat egitea erabaki da. Zenbat irauten duen kontratuak? Gitxi gora bera 6 hilabete, ze hasi da ekainaren 9 eta amaituko da abenduaren 17. Eta ze emaitza hor ikusten dira kontratu horren barruan? Emaitzak askotarikoak dira. Orain komentatu ditudanak, batez ere, gestionako plataforma bidez espediente elektronikoak udal artxiboko fondoetara transferitzeko irizpidea finkatu behar dira guk ulertu behar dugu lehenengo, eta gero irizpide horiek zabaldu behar dira udaleko beste arlo guztietara. Ze, klaro, artxibora heltzen dira arlo guztietako espedienteak. Gestiona eta aplikazio berriaren inguruko integrazioaren erronka horiek ere eta arazo horiek konpontzea, jakitea eta ondo zehaztea zer den espediente elektroniko bat eta batez ere zer ez den espediente elektroniko bat, ze eskaneo bat eta PDF bat eta migrazio bat holan gestionara ez da espediente elektroniko bat, ze metadatuak izan behar dira mota batetakoak, zehatzak, edo zer gauza ez da espediente elektroniko bat, eta horren inguruan desinformazio asko dago, udal osoan zehar, baina nire kasuan ere, zenik ere ez dakit, gestionan sartzen dugun, migratzen dugun espediente bat, paperean geneukana eta PDF baten bidez migratzen duguna espediente elektroniko bat bihurtzen da? Bai, ez. Ez bada espediente elektroniko bat, zelan egin behar da. Baldin bada, gestionarekin ikusten ari garen gauza asko, migrazioetan batez ere. Eta gero, gardentasunaren legearen inguruan, eta ez hori bakarrik, datu pertsonalen inguruan ere, zehor kolizio bat dago gardentasunaren artean eta datu pertsonalen babesen artean. Ze erakutsi dezakezu, ze informazio, informazioa eman behar duzu, ze gardentasunaren legea hor dago ez da, baina zer da informazioa, ze dokumentazioa eskatu dezake herritar batek, nola eman behar zaio informazio hori. Hori ere aldatuz joan da, 2018 urtetik ona, aldatu egin da, zer dauka indar gehiago, datuen babesa ala gardentasuna. Nola bideratu hori eta nola azaldu kontsulta bat egitera datorren pertsona bati. Titularra bada, emango zaio espediente guztia. Ez bada titularra, ze moten zaio, espediente batzuetan, sarrera librea da, baina librea legeak zehazten dituen baldintza batzuen arabera, baldintza horiek aldatuz joan dira. Nola egiten da hori? Hori eske pilpilan dago, artxibo zainagon ala ez egon, jendea kontsultatzera dator, eta emon behar zaie irten bide bat. Eta gestionaren historiarekin bai, badaukagu hor, badauzkagu hor erronka batzuk.
Zein arrisku identifikatu dituzue? Gaur egun, nire ustez, bi dira batez ere identifikatutako arriskuak. Espediente elektronikoaren inguruko arrisku horiek, komentatu dizkizuedanak, zer da espediente elektroniko bat, zer ez dan, nola transferitu behar dan, metadatuak nola bihurtzen dira espediente fisiko bat, espediente elektroniko bat. Bihurtu behar da espediente fisiko bat, espediente elektronikoa. Osea, papera pasatu behar da dana elektronikora, izan dezakegu papera. Espediente mistoak daudenean zer egin behar da. Espediente elektronikoaren inguruko hori arriskua da espediente elektronikoarena. Da bestea, garrantzitsuena da, komentatu dizuedana bai, datuen babesaren eta gardentasunaren artean dagoen kolizio hori. Zer dauka indar gehiago? Ze eskatu dezake herritarrak? Noraino erakutsi behar dozu? Dokumentua eta informazioaren artean ezberdintasuna dago? Informazioa beste modu batetara eman dezakezu, ala erakutsi behar dozu espedientea. Eta erakusten badozu, nola anonimizatu, ze kendu behar dozu, osea, eman dezakezu lan edozein modutara? Oie dira, ikusten ditugun momentu honetan arriskurik bitalde handienak. Eta gero, noiz aurre ikusten dozu udal artxiboak berri arduradun egonkor bat izatea? Pues, hombre, egin behar da lan hori, komentatu duguna, lanpostuaren diseinu berri horren lana, monografia egokitu, prozedura guzti hori, eta gero orduan bete egingo da lanpostua. Ze eskatuko da, hori eginda dagoenean, bete egingo da lanpostua, seguri ere interesatzen zaigu. Osea, goren gaude, pues, pertsona batekin gitziago ez da, eta gaudena gaude, egiten dugu aldoguna, baina, klaro, hor lanpostu hori bete behar da, eta egonkortasun bat, egon behar da, seguri interinitateak ere kaltean egiten digu. Etortzen da pertsona bat, hasten da lanean, lanpostu batetan, karo, ezin dozu jendea baitu. Deitzen dute beste leku batetatik, eta joaten zaizu, eta elitzen zara, pues, en fin. Baina, klaro, pausu guzti hauek eman behar dira, eta gero, beteko da lanpostua, egingo da ez dakite langileriak erabakiko du nola egin, dauden aukera guztien artean, eta jazta, eta hori da, baina EPZ-atzik ezin dizuegu eman. Alik eta lasterre. Hiru galdera. Lehenengoa esan duzu kontsultak eta ez direla mantendu itzen dira, baina eskatu zaio udal arloren bati material gehiago momentuz artxibora ez jaisteko. Ez konsulta, baizik eta transferentziak. Bai, artxiboa momentuz transferentzia jasotzeko itxita dago, ala ez. Arlo guztietan, ala zein... Arlo guztietan. Eta horrek zer ekar dezake atzetik, izten diren transferentzia horiek sortzen duena da berriro zabaltzen direnean guretzako lan gehiago, baina holan da. Eta zergatik da dizita horiek? Erabaki zen iztea beste lan batzuk egiteko. Bale, beste galdera bat. Hirugarren, azken erantzunen arabera, hau da, askotan jasotzen dugun erantzunen arabera ahalik eta azkarren, eta hori beti izaten da oso berandu, normalean. Ahalik eta azkarren hori gokatu dezakegu, esandakoaren arabera, plazoa edo martxan nola dagoenaren arabera, gutxienez urte bete. Lanpostua betetzeko. Hombre, ez esan ez, que esto yo me lo conozco yo. Bai, zuk uste... Ez dakit, nahi egon nuke gutxio. Nik ezin dizut esan noiz beteko den. Nik esan dezaket gu egin behar dugula proposamena... Zuen lanaren zatia zenba denbora behar duzue. Hori da egin dezakegun eskari bat, eta gero zuen lanaren zatia zenba denbora behar duzue, monografia galdatzeko, eta ondoren dator lanpostua deitu. Bai, lanpostua deitu ja beste gauza bat da, guk esan dezakegu, guk egin dezakeguna, baina nik egin behar banuke epe bat zehaztu behar banuke, nik pentsatuko nuke urte maierarako. Pausuak eurenetik gurera helduta gero,
alde batetik baloratu beharko da postua, berbaloratu beharko da postua, horretarako bilera behar da, eta horretarako denbora behar da. Ekartzen danean guk begiratu behar dugu, fiskalizatu behar da, etortzen da, fiskalizatzen da, ahalik eta harinen, 15 egun demagun, hilabete asko jota. Baina gero, nik uste dut azkenengo hilabete honetan, eta ekarri dugun bigarren edo hirugarren puntua mai honetara, hilabete eta erdi gutxi baten egin dugula pausu nahikotzo, bale? Orduan, nahiko haringoaz gauzak egiten, baina bilera ezberdinak eduki behar direz, mai ezberdinak eduki behar direz, lanpostua baloratu, gero negoziazio mailara baten edo bitan, dependezela negoziazio mailan ikusten den postu hori ondo, ez, dudak ez bai, eta hori beste hilabete bat izan alda, eta hortik aurrera, gero ona ekarri balda komisiora eta plenora. Beraz, urtamaierarako gero postua atera eta bete. Baina, Baina, bera zu galdetzen zenuen orain ja, zenbat denbora hor ikusten genuen guk, gure lana egiteko. Osea, gure lana egiteko. Bai, zatika, bai, baina, Micro, mesedez. Itxura guztia, antes de un año nadie trabajando ahí. Vale, ojalá me equivoque. Bueno, baina egin dezakegu gauza bat, osea, guk esaten dugu, guk egingo duguna. Gero ja, noiz betetzen den, hori da beste gauza bat, ateratzen dozu eta, noiz betetzen den, nor aurkezten den, hori da beste gauza bat, eta hori gure kontroletik kanpo dago. Orduan, zentratuko gara gure kontrolean dagoena. Apuntatuko dut. Urtebete, urtebete gure lana, dinosu. Ez, langile berri bat hor lanean. Osea, urrengo legegintzaldian. Apuntatu, si me equivoco, vale, pago el café. Azken galdera, hausnarketa guzti hau egiten zan bitartean, etzan logikoagoa lanpostua betetzea behin-behineko langile batekin. Azken finean, hausnarketa hau hasi zan duela urtebete, gutxi gora bera, duela urtebete zan, ja ez du goratzen du izan. Bai, duela urtebete. Ez, duela 6 hilabete. Duela 9 hilabete hasi zen hausnarketa, hausnarketa bukatuko da eta hausnarketaren ondorio horiek bukatuko dira en el mejor de los casos, va a ser super optimista. Martxorako izango dugu langile berria, zuek esaten zuen arabera, hau da, urte eta piku. Denbora horretan lana errazteko esan logikoagoa beste pertsona bat kontratatzea, behin-behineko langile bat kontratatzea lanpostu horretarako. Nik esango dizut nire iritzi pertsonala, eta Saloak esan dezala berak uste duena, eta horregatik ez da eskatu. Ez, zu pertsona bat deitzen dozunean, lanpoltza batetatik, eta eskaintzen diozu lanpostu bat, eta esaten diozu hasta kobertura de bakante, eta eskaintzen diozu dagoena, eta bitartean egiten dozu hausnarketa bat lanpostu hori aldatzeko, eta ze egiten dozu pertsonarekin lanpostu aldatzen dozunean. Ez baditu baldintzak betetzen, zezaten dozu, behira, joan zaitez kalera? Bai, bakante bai, baina eske kasu honetan ez da bakante bat, kasu honetan da, zu badakizu bakante hori aldatuko duzula. Eta ez dakizu nola aldatuko duzun, eta datorrenak beteko dituen, ala ez dituen beteko, gero lanpostu horrek izango dituen baldintzak. Eta esan behar diozu, langile bati, joan zaitez kalera porque hau aldatuko dut eta zuk jaz dozuz betetzen lanpostuaren baldintzak. Pentsatu aldatzen dozula titulazioa edo ez dakit, edo behar duela ikasketa berezi batzuk. Eta ez dauzka, porque zuk deitu dozunean, deitu behar diozu, daukasun lanpostuaren arabera. Niretzako hori, nahiago dut, eta holan egin dugu, artxiboa beste modu batetara antolatzea, eta igual ez da izango modurik egokiena, ni el más optimo, hori egin baino lehen. Ze gero gauza horiek langileriatik, ni langilerian lan egin dut 7 urte, dakartzate kriston arazoa.
Eta gero, juridikoki ere hori defendatzeko, tela, Zezu bazenekien, lehenengo momentutik hori aldatuko zenuela, eta hartu dozu pertsona bat lanpoltza batetik, holan, loloko. Nik, erantzunkizun hau nik hartuko dut, porque erabakia nirea izan zen. Langileriara ez eskatzea lanpostuaren, lanpostua utzik ustea. Eta igual, igual ez gara doz egongo, baina nik uste dute nire ikuspuntutik ikusita eta, udalean gertatzen diren gauza asko ikusita, erabakia ona dela. Nire ustez, baina nik esaten dizut, nire ikuspuntua, erantzun nahi dozuna, ez aidazu nahi dozuna, ez moztu, no te cortes, beste iritzi dago daukazu, hemen gaude, zuek eskatu zuen informazio bat, ni etorri naiz informazio hori ematera, me puedes preguntar lo que quieras y me puedes decir como quieras, que no me voy a ni asustar, ni enfadar, ni nada. Ez gelditu zalantzarekin, galdetu, eta beste bezal, berdin, galdetu nahi duzuena. Eta kontatuko dizuet, ni dakidana, eta zein da nire iritzia, eta ni zergatik egin ditudan gauza, kasu honetan gauza hauek, edo proposatu ditudan, zinegotziak ere badakizki, baina erabakia nirea izan da, eta erratu ba naiz, onartuko dut, eta gainera kamararen aurrean, eta hemen geldituko da palo restos. Baina ez gelditu zalantzarekin, Ez dago inolako zalantzari, zudaukaz ikuspegi bat, nireokaz zentzu horretan nola kontratatu daiteken pertsona bat ala ez beste ikuspegi bat, baina hori ikuspegi ezberdina dira. Eta zudaukazu irizpide tekniko bat, eta zurekin enazaziko eztabaidetan, sola saldio askotan izan duzu, zudaukazu irizpide tekniko bat, azalpen tekniko bat izan duzu, eta gero egoten dira irizpide politikoak. Bueno, kasu honetan, egoeraren arabera, zuk eman dituzu argudio batzuk, eta guk ikustitugu beste bide batzuk bazeudela egin dituzuen gauza guztiak egiteko. Besterik gabe, no va ningún lado. Ibon, egingo duguna da, basoz hori, esaten jabe bai, nahiko, erantzuntzat, emoten dutzuela eta dana, badago keltze eskatzen hitza, eta ni badekot erantzuna eta buruzko informazioa. Hau da, zehinak eta dana, galdetu indosuna. Tak. Irutaje, diru zaintzara, eta hori, bai, parkatu, baina horrela, maitetzat ematen dugu, Eta? Eta bezen faktura be bai. Horrela maitetzat ematen dugu, eta erantzuten dugun gauzak. Gero kejatzeko, Eskerrik asko, no, yo solamente quería hacer una matización que lo ha puesto también ahora encima de la mesa Ivonne. Esta es una postura técnica, como muy bien ha explicado Virginia, y cuando nos planteamos cómo íbamos a trabajar, pues también fue asumida con esta postura técnica, también fue asumida políticamente. Y por experiencia que yo tengo en otras áreas, realmente cuando viene una persona de forma temporal, y ya lo ha dicho ella también en muchas ocasiones, por las circunstancias que se pueden dar y más en estas situaciones que hemos estado viviendo, quizá porque ha sido un momento diferente con estabilizaciones y demás, pues ha habido mucha movilidad de personal y este no es un puesto de taja al uso. Entonces va a ser un puesto más especial. Luego, pararnos, reflexionar y querer rediseñar nos parecía que era lo más adecuado. Y en ese ínterin, pues ir cubriendo como podemos con el personal que tenemos. Entonces intentaremos que a la mayor brevedad posible ese puesto pueda ser rediseñado y en su caso pueda ser cubierto para que podamos prestar un buen servicio a todas las áreas internas del ayuntamiento y a todas las áreas externas que puedan venir y sobre todo a toda la ciudadanía que quiera venir, teniendo claros todos los parámetros que no voy a volver a insistir. Pero ha sido una decisión pues con reflexión en este caso. Bai, ni irrikitan nago, Irrikitan nago, artxibozaina izateko, Ze, en fin, gauza joan dira goruntza, nik asumitu dut.
Osea, que ni irrikitan nago, ez pentsa hemen dala zerbait dagoena izkutuan, ez dakiz, ez di deseando. Osea, gero, egiten ditut gauzak alduan bestein azkar, baina irrikitan nago, artxibo zain berri bat izateko. Pa que quede claro, digo. Bueno, geratzen zen bebai, galdetu indosuna tagi buruz, diruzaintzako hiru tagi buruz zereginak edota, oso luzea direz eta zereginak bebai ez dugu hasiko, baina bai, konkretuki eta ingot, vamos a ver, de una manera muy resumida, porque entendemos también la complejidad de todo, pero para que entendamos las grandes arlos. Por un lado, trabajarían en los recursos contra la vía ejecutiva, ¿vale? Que están pendientes y que algunos, y que, por decirlo de alguna manera, continuamos recibiendo y que hay que dar cobertura. Tened en cuenta que hasta un poco nos ponía en el informe también que hasta el año 2024 no existían los procedimientos de recurso a la providencia previa y a la diligencia de embargo en el gestor documental. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer. Adicionalmente, también tenemos las solicitudes de fraccionamiento de deuda, que doy fe que son muchísimas, y luego también en ejecutiva. Entonces, estas son también las tramitaciones que hay que realizar. También un poco en relación, ya pongo en valor la dificultad que ahora tenemos todos con el tema de la transformación digital, pero aquí para que tengamos también en cuenta que efectivamente una de las problemáticas que tenemos es la ausencia de herramientas que hagan esto de manera automática. Entonces tenemos que hacerlo caso de manera personal, con lo que significa ir haciéndolo, pero es una cobertura que tenemos que dar. Vale. También tenemos que tener en cuenta... Perdona, ¿qué es lo que no hay forma de hacer de manera automática? Los fraccionamientos ¿Por qué no hay forma de hacer eso de manera automática? A ver, quiero decir que los fraccionamientos... Por una aplicación. Bueno, pero los fraccionamientos de deuda, a ver, luego es una cuestión que luego tenemos que ir viéndolos, los fraccionamientos los tienes que ir analizando de uno en uno, es decir, que no ten... Eso es. Todos los expedientes analizar de uno en uno, quiero pensar. Sí, pero luego cuando tú tienes los fraccionamientos de deuda, hombre, los fraccionamientos de deuda tú los puedes volcar, a ver, estoy hablando de una manera general, un poco por lo que he visto, y entonces a partir de ahí, en el acumulado tú puedes hacer un fraccionamiento. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo, o sea, lo que se está haciendo también es... o sea, no hay una automatización, o sea, no sé cómo explicarlo de mejor manera. O sea, tienes que hacer... explicas, pero no entiendo por qué no hay automatización. Bueno, pero... Ese es el problema, que no entiendo por qué no la hay. Bueno, pues ahora, o sea, sí que existe, o sea, vamos, lo que es una automatización en el sentido de que no tienes que hacerlo, pero tienes que ir yendo casi expediente por expediente. Puedo entender que haya un problema de automatización con los fraccionamientos de deuda que vienen heredados del sistema anterior, pero los nuevos que se gestionan... Pero, a ver, pero estamos hablando también de todos los fraccionamientos... estamos hablando también muchos de los fraccionamientos que tenemos también en pendiente y luego también con una cuestión también, que es la parte que estamos también en un sistema de intercambio de ficheros con la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, es en todo lo que se está trabajando ahora, ¿vale? Y es un poco también lo que decía, que estamos como preparando todo para... Voy a poner una palabra que no será correcta, pero a mí me sirve, que es un poco como esa migración e integración. ¿Vale? Pues para que al final nosotros nos adaptemos y tengamos a la gente preparando para que, haciéndolo, digamos, actualizando todo y preparando para que se haga. Continúo, ¿eh? También en este sentido estamos hablando también de la depuración del dato en la recaudación ejecutiva. Vale, pues por ejemplo, no coinciden su base de datos con nuestras bases de datos. Entonces, eso, que luego vale cuando esté hecho, ya estará, pero ahora mismo tenemos que ir haciéndolo así. Luego expedientes también de derivación de responsabilidad, de sucesores, o sea, tenemos como bastantes ritmos, ¿vale? También la resolución de recursos de gestión tributaria y la recaudación también en voluntaria, ¿vale? Cuestiones también, un minuto, vale. Bueno, varias en ejecutiva, las providencias de previo, las diligencias de embargo, que también estamos también, que hay que trabajar también con los embargos, luego también lo que estaríamos hablando de evoluciones de ingresos también duplicados, es decir, trabajos que hay que ir realizando, los fraccionamientos que estábamos hablando en ejecutiva, los aplazamientos en voluntaria y luego también en ejecutiva. Vale.
y bueno, yo creo que también bien. 6 tipos de procedimiento un poco, ¿no? Que al final serían un poco los que darían cobertura a todo. Sí, sobre el tema del gas. Hemos hecho una revisión así un poco rápida, ¿eh? Del listado que tenéis del informe que hizo el área de compras, ¿vale? Hay un listado de todas las facturas que nos pasaron, que han sido recibidas, que no emitidas en abril, ¿vale? Las últimas 12 tienen el 10%, ¿vale? Entonces, la ley es... ¿Aplican el IVA correspondiente al periodo de consumo? Se supone que sí. Lo quiero revisar más profundamente, pero lo que hemos visto parece ser que sí, porque es... la ley es del... desde el 21 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026. Entonces, esas parece que sí, ¿vale? Pero bueno, revisaremos, hemos hecho un primer barrido rápido, creo, casi en tiempo real de mientras estábamos aquí. Revisaremos un poco más, pero bueno, 12 tienen, entiendo que el resto estará bien, pero si no, reclamaremos. ¿Más? ¿Susel gehiago? Pues esto, venga, es que... ¡Ay, barkatu! Que luego me dicen que no. Galderak... Es que beti azuten dut el tema. Galderak... Vale, orduan ez dago galderak. Venga, mila esker.